تماشاوانê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de mêvanekî me yê li ber dilê me û li ber dilê we gelekî ezîz e. Hûn pir jê hez dikin ji gotinê wî, ji gevxwarinê wî, ji sozên wî, hûn pir jê hez dikin. Bavê soza ye, sozê wî nabin toz û dema gotinekî dibêje li gotina xwe venagere û gotinê wî nabin dido. Lê berî em dest bi programa xwe bikin û pêşwaziya mêvanê xwe bikin, ez hêvî dikim ku fincana qehwa we hazir be ji bo ku dîaloga me bi vî mêvanêhanê re wilo bi team û çêj û xweş be. Fermo. Berî em mêvanê xwe vexwînin civatê, ev wêneyê ku we dîtî mixabin wêneyê zarokekî Kurd e ji malbatekî malbatên Efrînê ye ku dibin dagirkeriya dewleta Tirk û cemaetên terorîst, grûpên terorîst ê girêdayê dewleta Tirk ê rejîma Tirk. Berî ev cemaet û ev grûp werin herêma Efrînê dagir bikin, cemaeta Apoçî li wir bûn. Cemaeta Xapoçî qaşo Efrînê diparêzin û berxwedana serdemê û berxwedana hemdemê û medya Apoçî û serkeftinên dîrokî û berxwedanên dîrokî û tiştê ku PKK li her derî pêk tîne. Li her derî yanî serkeftinên dîrokî heye û qunaxên dîrokî û pêngavên dîrokî û her tiştên dîrokî heye. Li Amedê, li Mêrdînê, li Dêrsimê, li Cizîrê, li Şirnexê, li Qamişlo, li Efrînê. Gelê Kurd ji PKK ev 45 sal e gelek qerebalix û qîjeqîj û qîrewîr û soz û telaqa ji PKK dibihîze. Lê tiştek ser rêyê erdê nabîne yanî fatûreya van xircirê hanê gelê Kurdê de. Evî ciwanê hanê jî ji malbatên Efrînê ye bi şêweyekî hovane yekî ev penaberên Ereb ê ku ji deverên dirên Sûrî hatin herêma Efrînê bi van grûpên dagirker, van grûpên radîkal û terorîst re hatin. Vî ciwanê Kurd dikuje. Wî da ji bîrê gelê me yê welat parêz ê ku li ber xwe dide, ê ku li Efrînê maye berxwedanvanên rasteqîne ew in. Yanî parastina zimanê xwe dikin, parastina zeytûn û erd û milk û malê xwe dikin, ê ku mane ew in. Yanî hêrsa gel li hemberî vê tawana hanê vê yanî kiryara terorane û qirêj hêrsa gel bilind bû. Lê ji ber ku bavê kujer girêdayê van cemaet û van grûpên radîkal e ên nêzîkî ê girêdayê Tirkiyê, hîna li ser malbata vî şehîdê hanê, vî ciwanê hanê çewsandin, gevxwarin hîna berdewam e. Evî zarokê ciwan ku navê wî Ehmed Xalid Memo ye, emirî wî 16 salî ye, bû qurbanê vê êrişa terorane van grûpên terorîst ê ku li Efrînê diçin û tên û yanî ez çi bêjim xwîna wî û xwîna hemû şehîdên Efrînê di stûyê Recep Tayyip Erdogan û rejîma Tirk de ye. Her wiha di stûyê PKK jî de ye ji ber ku PKK derî vekir
ب ب يعني تشتي خي بروفوكاتيف و تشتي خوين لهمبري تركا و ترك هاتن هريمي داگر كرن أنا أبوچي دبيجن نا و ترك بهاتانا و بPKK بPKK بهاتانا هريمي داگر بكرانا دولتكي داگر كريلي دولتكي داگر كريلي بهانه جير لازمه ev bahane yani PKK da dewleta Tirk û niha herêm dibin dagirkeriya Tirkiyeyê de û beşeke ji dewleta Tirk em bixwazin nexwazin van polîtîkayên qirê ji dewleta Tirk û kiryarên PKK û polîtîkayên şaş û nerastiyên PKK ev kesên sivîl, zarok, jin, kalemêr, xweza, darên zeytûnê ew bûn qurbanên koalîsyona di navbera polîtîkeya PKK û polîtîkeya dewleta Tirk. Niha hinek kes hene dibêjin ku hinek ew pedek ew di nava yanî tim PKK sûcê xwe problemê xwe kêşeyê xwe dixustiye aliyê din dixustiye pedekê dixustiye henekesê dixwaze yek deverekî din berê gelê Kurd bide deverekî din niha li gorî me ku çi qeys merov karibe nivîskar bi, rewşenbîr bi, tevgerên siyasî bi, peyede bine peyede be çi qeys mere karibe kesên ku di hundirê Efrînê de mayî mere wan biparêze mere alîkarî wan bike mere hewl bide ku bimînin li ser erda xwe li ser xaka xwe li gundê xwe bimînin hewqas berxwedana mezin ew e ne berxwedana çîrok mîrokê apoçiya û çekê apoçiya bi derew yanî ku ev çekê hanê ew berxwedana wanê hişt ku dagirkerî were lê berxwedana herî mezin ku bi şêweyekî sivîlane bi şêweyekî siyasî mere hewl bide alîkarî û piştgiriya kesên ku heta roja îro li Efrînê ka serê sedî sî kes yanî serê sedî sî mayî çil mayî pêncî mayî çi qeys civaka Kurd li Efrînê mabe mere biparêze min dît ev wêneyê vî ciwanê hane li ser sosyal medya bi rastî wilo rewşekî xemgînî çêkir lê li alîkî din evê kesê ku vê bûyera hanê şermezar kirin û hêjayê şermezarkirinê yê bi rastî dewleta Tirk û grûpên girêdayî dewleta Tirk lê li alîkî din PKK jî zaroka direvîne PKK jî zaroka dikuje yanî çê nabe ku merov ji çavê xwe bigire dema PKK zaroka direvîne û zaroka dike esker û zaroka dişîne mirinê û dixin ava şera mere çavê xwe jê mesela hanê bigire lê dema grûpekî radîkal Ereb bin Tirk bin zarokê Kurda bikuje ji wan re heram e û dema grûpekî qaş û rêxistinekî Kurd e ra bi zarokê Kurda birevîne û wan bikuje helal e ev wilo cot standardî jî nabe yanî li cem kesên Kurdên normal li cem kesên Kurdên nivîskar li cem kesên ku di nava civaka siyasî û civaka nivîsandin û rewşenbîriyê ciyê xwe digire lê yanî sersaxî ji bo malbata vî ciwanê hanê sersaxî ji bo hemû malbatên qurbaniyên Kurd ê ku bûne qurbaniyên polîtîkeya şaş û çewt û terorane a dewleta Tirk ê ku bûne qurbaniyên polîtîka û kiryarên şaş û çewt û terorane ê a rêxistina PKK deja ka em bi hev re biçin pêşwaziya mêvanê xwe qedirgiran.
ويت بخير هاتي ويت بخوشي هاتي ماموستا هفالي هجا لهنگ قهرمان سياسة مدار تيكو شهر ماموستا مراد قرائلان قرائلان وكي باكوريد بشن كادكن قرائلان تبخير وخوشي هاتي مبيرياتا مبيريا صوصيتا مزجينيتا قف خارنيتا چافسورينتا لي مبرجي قوتو بو از دوباره دكم كيجان جارا كو جميل بايك يعني شي جماعة بخوازه ولو قف خارنيا تهديدا بده جمال بده بيش مراد كرايلان بده بيش جبر اسلوبي وي خطابي ريبازا ويا شوية زاري خافتني مراد كرايلان بزمان كردي بيتر يعني تيك وحدار كرن ليت بش پرده ده يعني جميل بايكه مراد كرايلان تاني وكي بوكي بلاستيك ده دستي جميل بايك و دوران كالكان دايه يعني نلبر تشتكيه تاني جبو تما قفقارن هبه تهديد هبه ودينن بيش اكرانو تيرا خوا باخذ وتيرا خوا تهديد بدو يعني مخاب انه لو ايدي ولو تشبه وزير راگهاندن ای صدام حسين محمد سعيد صحافة تيبي راوا اگر باكوري ولو ليگرينكي لسر جوجل چه بکنه محمد سعيد صحافة و ببینن دما دردكات و داخذي و از بيجم شبه جوبلس نا جوبلس هنا بشكي يجي مراد كريلان ولو زيركتره يعني اري وزير كاري دربي اي هتلر بو ببرن اي راگهاندنه لي خمناك سر چاوا جامير دركت و دي اخافتنين ولو دريج ج فراتن يوزر اخذي ازي هول بدم بشكي ولو بكرتي بيجي هنا كرد الشروفيا لسر داخيانية ماموستا برادري هجا تكوشري جورا مراد قرائلان بشكي ولو ازبع مبا خبر يعني برا ولو سنجا يفرح به يعني رخنا يعني نارينا وج بشكي بعلمن يعني بكي بشكي بعلمن كو هناك برسوا وان بده كو هناك رخنا الوان بك اف جبو وانجي باشه يعني جبو بريس كرايلانجي جبو جمعاجي جميل بايجي باشه دماكو بو اخذن زانبن كو هناك نحمو كس كولنا نحمو كس كرينا نحمو كس سري خوشوان ربهجينا نحمو كس او كسيل لبشت كاميري رونشتيو بمراد كرايلان ردا اخذ حمو كس نولون يعني بنابا كردا هن ايكو كارن برسفا مراد كرايلان برسفا جميل بايك بدن برسفا عبد الله اوجلان بدن برسفا يعني برسفي بدن يعني بشد بيجي يعني قريلا اثبات كريه كو كسن كاروان تيك ببي باشا gelekî baş e gerîla ispat kiriye gerîla li kur ispat kiriye birêz Karayîlan gerîla li Dêrsimê ispat kiriye li Amedê li kîjan deverê ispat kiriye eger gerîla dikare li Zapê û li Garê û li Heftanînê ispat bike ku kes nikar wan têk bibe çima li Efrînê nedikarî ispat bike gerîla li Efrînê jî hebû tu vê mesela hanê dizanî û tu jî tu xwe tişuye Efrînê yani تو حوالی خوش عفریتی و باز دا و چمان لوی داری و لبرخوانه دا باشه او برخودانا کو نها کو گریلا اثبات کریه از سر شکی با آخفم یعنی ل باشور کردستان سری سدی 10 سری سدی 5 وی برخودانا هانی آل گاری و زابی و حفتانی و قندیل و لورانی و خنیره و وان دوری هانی برای بچکی ولو باکوری کردستان هوا
ما يتبديتا ما يبش نبالات السري تشاي جودي بديتا أنا حوالي جماعة تدي سافا قريا هريما بستا وجودي وقابر وهان دفرين كو صالين نضيدة الور فرمان دار بو جي صالين نوتو يكي نوتو دو حياة نوتو سسيا وشارا يعني قريلا اثبات كريا باش ساعة وان خوش قريلا اثباتي كس نكاروان تيك ببه ليتني الباشوري كردستاني كس نكاروان تيك ببه باشا يعني ولو خياية كو قريلا اقوى سا جغرافيا كردستان باقور فرا ومزن وتشيا ونسري ونبني وجماوار يعني اف كسي كو دنگي خوددن هذا ب 5 مليون بن 6 مليون بن وين مدي ب 20 مليون وين مدي كردي باكور حمود دنگي خو بدنوا خوزياش مالا خودي و دنگي بدبيزه مها رمضاني مها روزيه تو في دعايه هاني قبول بكي جبو بريس قرا الى شربان خو وبجنو بالا خو ازويل آمده ببینم ازوی چوا شمدین ساکک دما کل آمده بود چو و دهات از مراد کرا ایلان از وی 10 سال سر چای گباری ببینیم از وی لشکفت و قنجکن سلیمانیه و قندیل جور درکبه جوان شکفتی هانی درکبی يعني نب اوجي نب وكي سروكي حزب الله وخو فدشيره قريلا اثبات كر مراد قرا ايلان اثبات كر كو كسغن كار وانتيك بف تاني ل وان نوال وقلي ودشت وندشت وتشيا وشكفتن باشوري كردستاني ل وكي مسألة كردا تي قوتن يعني دبيجن المالا زاوية دفو زرنا المالا بوكي تشتكتنا يعني شي ترسيوي يعني المالا بوكي دفو زرنا المالا زاوية تشتكتنا إلا إثباتا قريلاين برز قرائلان وإثباتا قرائلان تاني ده هريما باشوري كردستاني دي اللي كسش خورنا بيج إثباتا هاني شمال تشاي تندوركي انجيزك شمال يعني وقت صالين نودي تمام كما قليلا دي دشو دهات ودشتو نوالا البنقي هفدو دخست وخليل خمگين در دكت ودقوت ازنا طيرم ازنا طيارم از نظام چمه پارتيزانم اموال لور ببينن هرمين پاراستنا مديا بچكي ولو فرع ببه از هرمين پاراستنا مديا قرسي ارزروم ارزنجان درسم بینگول آمده موشه سرحده گرزانه مردین از هرم پاراستان مدیال ویده و راهانه ببینم باشه وی چاقه مرد کار بیجه که گریلا اثبات کریه که کس نکاره وی تیک ببه ترسی وی جی قی کسک جا اپوچیار تنه يعني جي مامستر بیجه ای باشه گریلا تیک نشو اره تیک نشو بس قالي كل تيكتشو قربانيين قالي كل زرر روسيانا قالي كل باش دولتا تركجي تيكنتشو ارتشا تركجي تيكنتشو ام چبكن ما مستا مراد خرا ايران ام 5 سال دن شر بكن قربانيه دن جي بدن 15 20 30 40 هزار دن جي بدن وتجمر در كيف يعني ام دخوازن مراد خرا ايران لأورتا آمده در كيف وجوینین چاپمنیه چه کو بجوا از لیورم اردوغان تل کره کاور از دل آمده ببینم کره ایلان و جمیل وایق و دوران کالکان و در کبن لآمده کنفرانسا چه بکن کنفرانسی را گهاندنه و چاقه رجب طیب اردوغان و ارتش ترک نکاره به بگیج جمیل وایق و چاقه است کارم بجمولا راست گریلا و جمیل بایک و دوران کالکان و مراد کرائیلان اثبات کرن که تیک ناچن کامش خلا خفتنی بی وكيد انت لم ليقوا داركم بيشد از يجي ام وقت تفجر ام بانك ام بانا توایی گل کردستان که دوست گل کردستان که و ام بانا توایی آپوجیان بین ای آپوجی لهر بشی کردستان هونجی ایرش بکن
مکشر به و صاحب به هر دری کردستان به یعنی اگر کنها مثلا هیزی پدکی تبی ترکان هرن متینا ایرشی حوالی مبکن ورن نظام گاره همان تشتی بکن و چای امجی به بکن یعنی ادیج ما دبهره گله ما بزانه ایوا به چه به ایوا هر تشتیک بچه yani az kesi tehdit nakin ama به herkes بزانه yani هز حاشا يعني شما تهديد أبكي يعني أف نقف خورن أف نتهديدن دبيجي أجر بدكا تبلي نوا شراب به أمجي هنا أمي بانجي حمو أبوتشيا بكن أمي بانجي نزانم قلي كرد بكن ودوستي قلي كرد وبدكا الكرب مليخ بفي چاف سور کرن بفي قف خورنا هاني يعني مراد كرا إيلان تحديدا دشينه باشت يعني وان تحديدي هانت تبقى سيفان تحديدا ما مست مراد كرا إيلان تبقى سيوي يعني تتزانه أنا تقولوا بتشكي چند تشتين ولو تهرورانه لكردستان عراق تبيك بينت الدنيا چند دوستي تي ناتو وامريكا كوبارا وبتشك سلاح ددتا وقصده ومسده ويجي لسرته ببره ويجي يعني بتشك شعبي خوشتا قرتنا وشتوجري خصناتا قرتنا واوجي هرها تي برامه دنوت وششادو خليل أطاش شينا صاغل كردستانية أبو بكر للبناني لبيرودي لدردورة بيرودي للبناني پریس کنفرانس کی چه کرد دوی کنفرانس هانه ده دوی جوینا چاپمنی گفال امریکا خوا لبنان و رژیم سوری و امریکا گش لبنگوی هفدو کتن نم آپو نم زانی چوا وی مثلا هانه پلچین بکه چوا چاره سر بکه رابو انسیاتیف دا عمر اوسی و عمر چو بروجنامه کی کفاح العربي بو الحياة بو نماطي بيرامه دا خويانية كي سر ناوي آبو دا تو علاقة آبوش مسألة تنها يعني عمر دا خوياني دا كو انسياتيفة كي شخصية تمثيلها بقاكي ناكو وام ناخوازن ايريشي امريكا بكن دجمناتيا مو امريكية تنية حتى بشكل روش بشكل ولو آرام بو اللي يعني رجيم سوري بالزغط يعني بتشعف صور كرم بالتهديد بقف قارن جا آبور قوتن دركف باخف تشيناب تولو بيدنك بميني يعني سر عرضي لبناني تقفوا تهديدا بشين جوالات أكيدا باش انها از ويش تربيجم از وكي چاودێرەکی وەکی ڕۆژنامەوانێکی تعالاقیامە بپەدەکەتنە گوه نەدە ئەv هەواڵێ خۆ بێشتە راپۆر ماپۆرا دەستێ دەنووسینن هۆشەنگ هەواڵێ میتێی و هەواڵێ پەدەکەی و نزانم چ ئەv هەموو دەرە و مەرە و ئەv راپۆرتێن سەختە ئێک و ژوەرتێن هەموو ڤرن هەموو دەرەون ئەساس و بنگە ژێرتنە ئەس خوازم بچێکی ئالیتە بکەم لەمە گۆهدار بک لەبەرێ خۆ گۆهدار بک تبيكو وبراتي نهشتي يعني أنا تشتي قربالغا ميديا ومالباتا برزاني ونزانم شو فلان نيزيكي كردستاني ببه هريما كردستاني ببه چند بو يرين ولو تقين مقينها يعني سوي كاستا چه بك وكي او خاباتكاري سفارتخانه يا تركيا كو الهوليري وبيكشت چند بو يرين ترورانه ون بك تي ببينه تي برسف نش بلكي ببينه تي برسف شي امريكا ببينه تي برسف كي تندو حشكو سرد شي امريكا ببينه اف يعني ازولو بشنيازي اشتر بيجم بشنيازي نه حنكه اگر تقفا خوار كو بدكل هر دري قال ما كرد يعني نها بدكا
يعني PKK تبي چی بکوی تی جوان شورشگر بشین سر انه کسی و بیروی وان و بشودی ما تبری بیروی وان شودی نه زاروکی وان بروین تو بری زاروکی وان بروین حوالی وان کادروی وان بکش و بروین تو بری وی کاری هانه دکه بری روجا وای کردستان وی کاری ترورانه تکه زیده بکه بک وی کاری هانه بک يعني چوا ولد بجز از گفا ناخم لی اگر پدکه وی کاری هم بکو امیشی برسیفی بی اما قال ما جبن کنترلی وی درکب شغلی بنرن يعني چوا وداوجيد بجه ناس تهديداش كثير نادم يعني وجا چه دبجه دبي خوبدن عالي بیلن امو ترکا سینگه بشر بکن بریم تو ترکاش سینگه هر آمده شر بکن مانه من تل آمده و چیروکا خندکا و سینگ متدید متل جور جدید متل جیر جدید خلی سریعت از دموکراتیکا کو اعلان کر به هزارا خورتو کچه مب صدا هاتم کشتن مانا از چوم جهه بویره لآمده مدید آمده کوین آمده کەون کوونبوون سەدەمێ خراکردنا تشتێکی و ملکی نەتەنێ ملکی کوردایی ملکی مرۆڤاتیەیە ملکی دیرۆکەیە تو خۆلی سەریاتەیە دەموکراتیک مانەمە تەلبور دیت تژمر ڕژا دەبێژە خۆ بدن ئالێکی ئەمێ سینگەمێ و کی بکوژە حەلال بژێرە وەک شغڵێ عەشیرە وەک شغڵێ ولۆ يعني وەک نەسیەسە يعني نه یکی کراب خطابکی سیاسی آشتیانه کدما دولت ترکلو پر به هوانه با آخذه او بچه بعاقل بمنطق بعقل سليم بمجيكي نظام وكي باكر ياد آخذن يعني نا كي تنبك حلال بجيره وقرنا خافتنا وي فيديووي ونت في مثلا هاني ببینین یا يعني باشه کی بکوژه حلال بنشیر چماج آمه بوتان رویایی هر وگر سروجه هر وگر اورفای هر استلور ببینم سینگ نتور ناف عرضه خلقی ناف ملکی خلقی ناف گندواری هریما بهدینان هریما سوران هریما قندیله و سینگ دشردکه اصلا مالور ببینم لآمد ايكو لغاري ولزابي ولحفتانيني ولمتينا شير قرك لورجي شير به قرك شاي عراراتي وتندورك وانجيزك وباقوك وجودي وقابارشي شير به نلويدر يعني وكي بسيكا به مياو وكردستان جي وكي شيرا وتليادا جينو وقفاضخو وتهديدات يعني ولو ناب ما مستا حوالي جمال يعني جبوق اخافتني توازن تذهب يعني قرانية كي تذهب بس قفا تبريش قفا خواربو يعني او فيديو تي قف خوارني لحنبري دولة تاترك او برورن زابية من زم شوابكن او برورن عفريني اردوغان شرفسز اگر نيد نا بيراتبان اخافتني تا اردوغان هاتو ترفيا اردوغان و زلام اردوغان مان و تجور دركت تو هفالي خواه تج عفريني الرفية و تج سريكاني الرفية و تج قريس بي رفية و نهات السر سنگا هريما جزيرة ترونشتيو تو هفالي خواه لجيه بأولانه و افان رباني هانه و شرباني هانه كچو خورتي ما نتنه ايرو جاوائي حتى اي باكوري تو انتخابينو وشر وحفتانينا ونظام شو بوان شيرو كوبان سلاني يعني سرانين وحالاني هاني باشته يعني تحقوا سخورت تحقوا خودي هيز خودي إرادية لباكوري كردستاني ميدان فرعه و گلجی هی کتلجی هی کو پشتگیریا تبک پشتگیریا برخودانا تا لور لباکوری کردستانی بک يعني نه شرو بفچون انت جکنگی ده جاما از کارم بیجم
يعني سالي 10,000 وميدان الشر باكوري كردستان آنية باشور دو وقتكي دي باشور بچكي نفس استند ودست بشر و پفچون خو خرجري خو چيروك و چيروانه وشلو باكور تشتكتنا لباشور كردستان قير وقيامت وشورش وتاكوشينا باشت حقا سخورت يعني وسينغ ولو خباور يعني ما قندكي بديتا لحريما قندكي تشيائي شوب ناي سري ما بديتا ما ترزقار كرانا وتصورت فوتوي آپو آلا پککیل سری وی چیای هانه وی گندی هانه تا دانیا مناس بکرا کو واتا وی گندی هانه رزگار کری حریم پارستنا مدیا ل باکور کردستانی هیه حریم پارستنا مدیا تجمر شي قنديله هنا رحمتيه ملا مصطفى برزاني سال شيستي دي سال بينجي دي واندا بري هاني دو سال شيستي وبري شيستي شي سال چلو پنجا بری کو بچو کمارا مهابادی تشمر تشيوي دري ولو حاضر حبي حاضر وتجمر بحثا رزقاريه ديك رجيم سوري قامش لو ددت بيجي شورا شار وجافا شورا شا چه حالي چه بريم ما تاتي دروي خلكي تاتي كيب كنه تاتي كنه خب كي ديكي يعني شورا شا چه مانم نازكن ام خوديه مالين ام نازكن بشوا رجيم سوري داتا قلت فرم وجا شورا شار وجافا و بين ikinci 15 Ağustos جمرت ده 1950 ده باس ده طباخة دوامين تلدار دخو وتو مداخلات كاريناك تو كيل ما مستاج مراد كرايلان قدار بك بيقولوا چه فقيرة حال خداي ودخواز الشريعة تركابك وفدكنايله دخوازه کردستان چه بکو و پدکنایله دخوازه سرکفتنا چه بکو و پدکنایله شخور يعني آخافتني وي بنرمر الآخافتني قدار كمل تطبيقي كو يعني چهولو مظلوم فقير ربنا ويعني بسيكناني بيدخو وفقيره يعني لبر خدده وپدكه جر كيشة وبروبلم أجر چه که ناهله بدکه ناهله PKK دولت ترک تک ببه الله خافتني وی گهدار بکن ونه ببینن يعني لي تشتي عجيب دوی داخویانی هانه ده کو برز مراد علمدار يعني مراد قرائلان دما بري خودده امریکی و ناتو و اوروبا بالنرمایی دا آخذ لبشگریا دولتا ترک نکن تشتكي مبوت نيه ام دجمناتي وناكن ام تجاري روجكي جروجا ما ايريشي ونكريه پر بخوشي پر بمعقولي پر بأفندي پر يعني از براستي بويرم اف شوي اخافتنا هاني دجهديه دبي سياسة مدار بفيرنجي باخذ لدما بري خود پدكي تاريخ بري خود مالباتا برزاني تطبيقي مالباتا برزاني يعني عشيرة كيتكا قركري باو باپير مراد قرائلان كشتي باوي وكالكي آپو وجميل بايك كشتي ياو اب عردي وانا عشيرتي عرديوانه وبكردايتي وبالسياسات وبقانون كريمة كردستان فدراء عراقي أو فدراء عراقية تو بارتيا كي كردي باكر چي تدور دهية چي تهيجي أنا برزاني مالباتا برزاني 5,000 قرباني خستن بنوي آخاهاني 8,000 قرباني تاريخ في مثلا ديروك في مثلا هاني بيجي جبو دوزا كرد و كردايتيه رژيما صدام حسين 8,000 مالباتين برزاني جعسيرا برزاني ده انفالا ده وان
تصفیه کری وان کشتی چی تهیه ما مستقر ایلان چند برایت دناوا ویت کشینا هانه د جیانا خوش دزدانه حالا از ناز دکم ناوی وی چیه جمیل بایو کو چتو مریا برایی وی مستو دناوا پکه کېدنه مواله مصطفی وکیدین چی دناوا وی رخصنا هانه د چی جمیل بایک چند کس جمال باتاوی هاتنه کشتن جیانا خوش دزدانه مراد کرا ایلان دوران کلکان اوی کسی کمایی يعني چی وان دناوا قربانیه دای حیا حق و سخت کن باوی کرد و کردستانی و عرض کردستانی یا برزانی نا آخفن جی نا آخفن دبنه وی عرضه هانه ده عرضه کردستانی هستیه باو و باپیره وان جه 100 سال جه 100 سال هیه تو چی تهاتی تجمر خل سروان فرض کریه و تجاته دولت ترکی سروان فرض که و تجیانا وانجی خراده که و تروشا وانجی دخمة ترسيا و تتبجنا ورن ام جوانا خوازن ورن آلي كاريا ما بيهلن ام شرع دولة تعترف بكن بري ما هر شرع دولة تعترف بك لآمده لدرسمه لفارقينه لمردينه دمدي كسك هات اوش اغي اگر پدكه شرع تكر ام حمول تجي پدكه بن حمو سوز از سوز دمته حالا تو شرع خواه باشور کردستان بسکنین قوات خواه عسکری جور درخین هر باکور کردستان اگر یکی پدکایی اگر یکی برزانی آخوی ده حقیقت ده سوز از و حمو گلی کرد همه پشتگیریاتا بکن و عمل دشی وامن یاد چی ناف مالا وانده و شرع دولت آتر بده کتت بشه ما بيهلن ما بشجري جوانا خوازم ما بس ما بيهلن امشري دولة تركي يعني شتكي ولا عجيب ويب امريكيا وباوروبيا رولو نرم باشه لي ولو بكردار ولو دبن يعني بتركار باوروبيا بامريكيا ولو كي منطقي ربنا وبسيكا داخلن لي بكردار دبن قر دبن شير دبن بلنك يعني شكله براستي ولو عجيب يعني ما يعني ازيسا دوباره كم يعني فانقا في قرني هاني ما بري ديتن فانقا في هان دخو وروشا دبب وكي روشا يعني او تشيروكا قروشفان يعني تنال قوري تنب قاسي فانقا في قرني هاني ما جمال هوالي جمال يعني نته قلنا خفي روشا يعني جمعات دخل روشا كي براستي ولو دكتي حالك ايدي ولو بيكنوكي براستي بش نلاقي تي يعني تخو خستي بيواري هاني يعني ايدي بس دم هاتيه كنت بريارك بده ايدي تنما بالليستوكا جميل بايك و دوران كالكان و دولتا كور آدنا وافقه كده قيبتشك دامارك كردواري كرجم تمامه عدوي بي داماري هاني بس قلت ايدي توي خاربينه توي بشغلينه تجو خدي برياركي به يعني خدي برياركي كشبو كردايتيه نجبو منفعته برجوانديه خاص كان منفعته برجوانديه بكي بانا منفعته برجوانديه دولتا كور تركه تنزانه تكتي چروشي و طولو تيب كار خويا بوكو اگر نوا پشتواني راسي پیدا کنه یا با دولت ترکیه وصل نکنه جوارم بگیره جمع وان جوار باوشنه و برن ها خود بدن عالی تماشا بکن ذات ام وید خوازن ام نابی عالی کاریا ما بکن خود بدن عالی کی کنه تمام برای انجام او بله بکن منو دولت ترکیه هر تشتی خواه های مجید دل ماهه باوریا ماهه ایمانا ماهه ولا تحزیا ماهه برا وارن که کنن ما تو نبکن حلال بجوان تماشا بکن اینا عالی کارید کن استخبارات او نظام رای گرتن او رای از چه بيجم يعني انا بمنطق يعني ابدا خيانية تبيجي ولو تبخباور انه كو
نه آلیکاریا پدکش دولتا ترک بانا دولتا ترک ندکاری دستی خودین سر دوری کو کتیبین کنترول دولتا ترک لی باشوری کردستانی یعنی انا پدکش ترگو قوتی خوش جباکور بکشین وره باشوری کردستانی نه پلانا دولتا ترک و آپو بو وجور خوبکشاند و نهاتن لهريما قنديلي و اريون ج صالين حشتي ودوا وحشتي وسيسيا وندوي شاغي لورن اف هبونا ولور زيدبو بشتي صالين نوتو يكي نوتو دوا نوتو سيا وبرجور افيا اري زانم حيا نوتو بينجا لي نبذي عجيبة هاني بشتي صالي 10,000 ويك جاري يعني ايه كنت خست ورجي و کشت قینای بیراته یعنی حاملی یلدرم و عیسی دمال دیرسمی بون نخواستن قبول نکردن بریارا پککی خوابک شاندنا جبا کره کردستانی و عیسی کشت و بدها حوالی خوشی کشت او کازم چوافلتی کن حال جمع پوی حاملی یلدرم چوافلتی اری و جناویجی کشت بیرجان یلدز یانجی آیتن یلدرم و هردیا کشتی و بیرجان یلدزی کشتی و آیتن یلدرمجی کشتی قمناک یعنی نها از چاوش باور بکم کو پدکه یعنی براسی اگر پدکه سری سدی سد و جدی بانا ده پشتگیری دولتا ترک نهاش زود تشورده تنمابو یعنی ما مست مراد کرائیلا ليديسا هاو از جارنا از ولو حت يعني از بيجمكو نسوجيتي تقواسا قفادو خو سوجي پدكي يكو پر سست بنجور سست كر دبن ناوي لديجي براكوجية لديجي نظام تشو پر ليبرال بون پر نرم بون يجي حتى ونهاتن هندقك ماي ونتيكي ون اودا رازانا مسعود برزاني ولگوری کیف آخوا کنگی مسعود رازه کنگی شیار کنگی نچیروان برزانی رازه کنگی شیار لگوری کیف آتا و منطقه تا و لپش پردیجی منطقه دولتا ترک يعني تقولوا چه عقله هي باشه اگر مثلا دولتا ترک بانا نه آلیکاریا پدکی بانا دولتا ترک بسر ندکت باشه يعني چه علاقه پدکی بتیک چونه خوالیسریت دموکراتیکا شرنخی و جزیره و آمده دولتا ترک پیشگیریا پدکی پیشگیریا دولتا ترک دکر چه علاقه پدکی بوان تیک چوینین هل بجارتنا پارلمانتو شهرداری يعني تیک چوینین عسکری تیک چوینین سیاسی چیروکا عفرینه چه علاقه پدکی تیکچوینات لعفرینه والسريكانية چه علاقة وجهية تجمر بپدکه آلیکاریا دولتا ترک عيب يعني وان قطني هاني يعني قطنين بالسوية يعني اف حكم ببنجه ده چد بيجي ليه قهدارك يعني چد بيجي ذات النبش گريا پدکيش دولتا ترک ربانا ناتو جيا قواسا ولو بدلگرمي و پشتگیری دولت ترک ندکر پشتگیری ناتو دولت ترک و تی خصیه پدکه يعني انا يكي گوندی کی جبوتانه تور تجير بيجه و چی عقلاته که يكي كيتي کی جسروجه یا جو اورفای تجير بيجه جو کوبانه ره اف اخافتنه تمام است مراد کرایلن يعني چی که عقلا يعني پشتگیری دولت پشتگیری ناتو يجي دولتها تركي تتخص سوجي پدكي يعني كافشي شو اللي قدرك فقط امدنه رو چه که مثلا دخن işkence یا مثلا عیبه نوبر حزب کرد لحظه işkence کردن یا دبت دجبی اما اوجی کسک سیاسیه و تگرتیه کنی بگیری بیجی یاسا ما و بن پیکری اما işkence çima آنها هم زان حوالی می گرتی ده زندانی وان دا بن işkence دانه
و لی پرسینه دا جی جمال کره، جی جمعه کره، جی فلان کره، هون چند کسی یعنی تشتی استخباراتی و خواه آگاهی بگیره. یعنی ایوان أنا براسي الزلال وذكري از لدجي إشكنجة يعني از لدجي قرتنا سياسي يعني يكي راب كاري جنايات وكاري ترور بك لكردستان عراقي جيوي زندانة جيوي حبسة جيوي قرتيقها الحمودة برين دنياي أنا مراد كرا إلى نور الأوروبا جي كارك يولو بك دولتين أوروبا ويبقر ودقرنجي ل بي سوجو بي سبب وبي گناه دولتا مراد كرا إلى سيستما مراد كرا إلى پارادیگمایا سروک نووی لروجاوای کردستان لسر بهنه خلکه دگرود بن اشکنجه دجیان وان اشکنجه دکه هاتی اجمر بحثا دبیر تبی گرتی بحثا قی گرتی کی خود که کادره کی خود که لجم پیدا که لجم دستلاتداریا حریما کردستانه و اشکنجه دکن از لدجم اگر اب مسئله راست به براستی از لدجم کادروی PKK işkence nekin. Li kadroyê PKK de majrê derkevin, cinayeta bikin, çinê li dijî qanûnê bikin, tiştê ku dewletê Ewropa dike bere Kurdistanê jî bikin. Bere herêma Kurdistanê jî li hemberî wan bikin. Ana ev gevxwarinên ku Murad kira îlan li dijî PKK û li dijî herêma Kurdistanê eger li dijî Belçîka û Holanda û Almanya bikirin ew ê dijî bigirtin û bavtane hebsê. Ev gevxwarinê hanê hêjayî ku dewle li hemberî wî rabe. Ev Murad kira îlan di hewlêrê derbas bi divê weregirtin. Yani tehdîda rêveberiyekî dewletekî dî dike. Tu tehdîda wê dike tu bi şer û bi êrîşe. Yani îşkence ez li dijim. Zelal. Ez naxwazim yani ne pedeke eger endamekî PKK bigir wî îşkence neke. Pir rehet dikar biaxive wek bilbil jî biaxive. Serokê wan wek bilbil ji dewleta Tirk re diaxive wê yani ev nemayî yani ama kî tê girtin rehet diaxive. Çîrokên îşkence azar zulm ez li dijim. Kî bibere bibe eger gotina qera îlan rast. Bes tiştekî din heye. Yani kî behsa îşkenceyê bike PKK neke. Kî behsa işkenceyê bike Murad kira îlan behsa işkenceyê neke. Nekin. û dibe ey bi Kurd hevdû işkence bikin. Heymal neket. Yani bi ewilî lêborîna xwe bixwaz ji endamên kok û kawa ê ku we li Qendîlê wan tasfiye kiriye. Ê ku we li Libnanê wan tasfiye kiriye. Ê ku we wan li Bakurê Kurdistanê wan tasfiye kiriye. Endamên rêxistinên din lêborînê bixwaz. Piştî were behsa işkenceyê bike. Heymal neket. Heymal ava. Li çiyayê engîzekî 17-18 xortê û keçê Kurda dibin îşkenceyê de ew Qasim Engînê te endamê komîteya navendî dibin îşkenceyê de wan tasfiye kir bi bahaneya ku vana vê cîn e û vana hevalê Mihemed Şinerî. Heymal neket. Fayiq Sûfî hunermend, rewşenbîr, welatparêz, şoreşger ji herêma Rojavayê Kurdistanê ji Dêrikê kaniya şehîd û şoreşgera tevlî rêxistina te bû partiya te dibin îşkenceyê de wî tasfiye kir di herêma dibin kontrola te de. û tu derkete axivî te derewekî mezin kir te got wela Fayiq xwe intîhar kiriye. Ya eybî ji were. Yani işkenceya ku li Libnanê de hat kirin bin çavdêrî û bin kontrola Apo ha. İşkenceya ku li Şamê de hat kirin. Ya yani ez çi bêjim ez çi nebêjim. İşkenceya li vê derê li Ewropa. Girtina xelkê li kadroyê xwe ê ku ji nav wan re viyayî. Kesên ku li Ewropa kuştine û ji ber hatî dibe ji
عيبه ريخستنين سياسي هفالي هبدو إشكنجة بكن الراست عيبه إيه بس كي بآخذه يكش دربا بآخذه يكي نبهدك نبهكك إيش دربا بآخذه براستي عيبه بس نتبا آخذه إيش بالكون حياة قلقي شي حياة قلقي حياة سرسري وقتي وخلقيت بن إشكنجة دو كشتية وخلقيت بن وهفالي خود بن إشكنجة دو كشتية بردخ كسن نورمال كسن سبيل هفالي خو كادروي خو ود بن إشكنجة يعني جبلي في شكل وان بكوجه ناد بن إشكنجة وان تصفية كي وجا توجا تيد آخف دبيجة عيبي يعني بحثا إشكنجة ديك وكرد جرك هذو إشكنجة نكن تشتكي غريب يعني براستي دقيقة ولا لايقي خد بيدي از نكار تشتكي زيدش مراد قرائلا بخازم اف ماله وشاوي ديتي اف ماله لو تأخذه تشتي خد بيجي دبي يعني قهدار بكل الرخنة وشروبين لسر عقفتني ويش باشا شكر لي بنرن بجامر چه تليلي وبسنو هالان وشاباش جمام جلال طالباني روج قبات طالباني وجاكي تنشتما ردده فرمو بيجي وام وكي تفجر وكي ريفابريا تفجر ما دوان نوروزه دا و چند روز پیش ما مزگینیا که بده گله ما اف مزگینی کو دکه داخویانیا که نویسکی به وشاندن و ده تکوشینا ما دا همکی هینی خورد بخوار آوا بکیه ده بلند کرنا تکوشینی دا اوجی و به اموره کی پر گرینگ و روله که خواه هبه و مزگینی جی و روز پیش ما دا به اعلان کردن و وشاندنه ما مراد عبالي جمال جبو خدي يعني لما تبحثا مسكينية ديك ولو زستيم السرد لي منه ولو بالترس يعني لما سليدنا رمجبركو بس ازناخ ابا افيدا خويانية هاني بنرن كو دما يعني بري داقر كرنا عفريني صوزي تدا وقفيت لدجي تركات تدخار وچون صوز بون توز وعفرين بو قرباني وملتي بو بنابر وعردي بو ميتينجر وزاروكي بچوك ايديتين كشتن كاش خل داخياني اخويا د 1018 د مها گلاني د مها آداری دید تشتكي يا آدار يا نيساني دید شخور لي بنرن به چه صوز دده چه داخياني بنرن بزمان عربي جزش برگري هف داخياني د 24 آدارا د 1018 بالرحي برخدانا عفريني وسركفتن آمبه برحي برخدانا عفريني كو مراد قرائلان عفريني الرفيا وعفريني وقالي عفريني پنابري وش كوشبري رهشت ايري تنل گوري في برخدانا هاني بدي چما خوتيخ في برخدانا هاني تنل گوري شر لهمبري دولتا ترك لهمبري دا عفريني دا چما خوتيخيه دا چما خوتي خوبيني في حالي هاني ما مراد قرائلان إجا جبو خودي مزگيني آنت يعني مزگين إيه البندا چه مزگيني ما البندا وي مزگيني هاني كنت تشكي خودين تو بس كچو خورتي كردا بشينه مرنه برا كچو خورتي كردا بچكي بجيانا خوشابن ون بجيانا خوشانه بون وجي كتن في يعني ريچا خاپاندنه سروك خاپو وبدروشمين كردستاني وآزادية وعمري وقد في مسألة هاني دي قدان إيجا حتى يبه
بچێکی ولۆ ماچەوا چێبوو یعنی ئانا ez te kes dibêjim ku duran kalkan zilamê dewleta Kûr tu jî vê mesela hanê dizane Cemîl Bayik jî zilamê dewleta Kûr tu jî vê mesela hanê dizane lê biçekî wilo carna xelk ji min dipirsin ez dibêjim rehekî damarekî kurdewarî ye li cem te hey di vî rehê hanê biparêz û xweşvê gerîneka hanê derxîn derkev wê cihê te cem di dilê gelê Kurd de hebe lê heta ku tu di vî halê hanê de bi ew ê yani dewleta Kurd ji paş perdê û Cemîl û Duran wê te bikar bîn wê te wekî alave bikar bînin tu gunehê yanî asibe dibe ku te tesfiye jî bikin PKK ra bi te tesfiye bikin bijî wala firokekî dewleta Tirk hat û çawa Elî Heyder tesfiye kirin te jî tesfiye bikin wilo nabe yani eger tu wilo ji xwe layiq dibînî tu bi kêfa xwe yî mîzgîniya ku ez li bendê me mizgîniya ku hûn çekê xwe deynin dakevin nava meydana siyasetê mantiqê we heye hûn yani ê xwedî aqil û mantiq û fikr û îdeolojiya û felsefe li cemê heye pîwîstiya wî bi sîlah tune pîwîstiya wî bi çekê tune bi çekdarkirinê tune dakevin ev çek û çekdarkirin ji bo rêlpêşiya siyasetê bibe rê vebûye ê bes îdî bes ji vî çeka ez li benda vê mizgîniya hanê me wekî din ev mizgîniyê tişt mer dibêje daxuyanîkî tê bide wela distêm li ser dilê min e tirsim ka hûn ê hîna çi bînin serê vî gelê hanê di vir de em digên dawiya programê xwe heta mijarekî din programekî din nava xêr û xweşiyê de û aramiyê de bimînin Newroza we jî pîroz be sersala we jî pîroz be û ez hêvî dikim ev sala hanê bi rastî bi sala aştiyê û aramiyê û xwîna Kurda gelekî bihayê bere nerjê nede şerê bi dewleta Tirk re ne şerê Kurda bi xwe bixwe yanî pir zor e yanî bi me ku Kurd têkeve singa Kurda û çekê Kurda li hemberî Kurda were bi kar anîn lê dema Kurd xwe bikin alavê dewleta û kirêgirtî û kurtêlxurên dewleta wê çaxê mafê berxwedanê parastî ye dibe Kurd destkeftên Başûrê Kurdistanê Herêma Kurdistanê biparêzin yanî wilo nabe baş e li nava xêr û xweşiyê de bimînin